llyfr Jilly Cooper yn really good laugh. Yeah. So fydd hwn yn reit raunch i de. Oh, I like a bit of raunch in it. Yeah. Concord. O, so mae hwn yn mynd i bod fatha old-fashioned, yndi? Dwi'n meddwl, ie. Oh, gosh, dwi'n cysau pethau fel ma. O, maen nhw wedi bod yn neud pethau drwg yn toilet. Oh, Mile High Club. Wyt ti'n yn y Mile? No! Sorry, Mr. Campbell-Black, I didn't know it was you in there. Pwy dio? Rupert Campbell-Black. Pwy mor posh ti gallu bod? Ti yn gyda? 2 boiled eggs and a hanky. Oi. OK, cool. Mae o'n gwybod bod o'n fan stunning, de. Rydych chi'n sleaze ball bach. Ynddi? So ni'n mynd y toilet. Efo fa. Na sat, sy'n falch o gweld hynny. Nath nhw enjoy yna, wanda. Do. Enjoying your flight, Rupert? Tony Barringham. Oh, David Tennant. Did the Prime Minister give you permission to a journalist in the onboard toilet? I don't need permission. Lou, Tony, don't be plebeian. Trial cael response mas o fe, rwy'n? Ydy. Dwi'n meddwl bod nhw'n licio i gilydd llawer. You know, if you don't start spending some of that fortune you're coining on making decent television, you're going to lose your business. Politician yma, de. Journalist yn canol, a producer on the left. OK, iawn. Rivals. Oh, here we come. Ar ôl cael ei bryfocio gan Rupert, mae Tony'n mynd i drio bachu un o ser mwyar BBC. I'm offering you freedom. Lle pinsio fo, di? Yndi. It's the golden age of television. Mi o'n really trio cael o'n mynd efo fo, yndi? You're missing the game. Put another note on that and I'll think about it. Yeah. Yes! He's in! Mae wedi gael o, da. Hwn yn meddwl bod o rwy'n fyddi. O, di efo'r en cigar na. Stym yn gweud arian fel helicopter a ceffil gwyn. Na, ti'n iawn myna. Oh, proper Jilly Cooper. Bob tro fo ceffil neu beth yn ei llyfrau. Mae o hwn yn symud i'r Cotswolds ar ôl big check fo. Exciting things are going to happen to us in a place like this. Merched Declan yn hapus. Dyn nhw ddim yn edrych fel bod nhw'n mynd i ffitio fewn yn y Cotswolds ar y funud. I ddod i adnabod ei milltir sgwâr newydd, mae tagi merch Declan yn mynd am dro ar gyrion stad Rupert. Oh, there's fire! O, ti'n meddwl bod i'n mynd i redeg i fewn i Rupert? Ie, dwi'n meddwl. Ti'n iawn, boi? Mae pob dim allan. Mae'n gwneud hwnna dan y pause, ti'n gweld yn iawn. O! O, fi hi fyd o, pero eto. Your fields are on fire. And it's the quickest way to get rid of the stubble after the harvest? Could you, ti'n mynd, John? Could you just please put those balls, I mean, away? Get off my land before I call the police. Dyma beth sy'n digwydd pan mae townies yn mynd i'r cefn glad. Maen nhw mynd i chwarae naked tennis. Yn garden party blynyddol Tony Barringham, mae Misty Manners diweddar Rupert ar fi'n ei frathu. Rupert, you've met Declan then? Dwi'n neud i byd mond yfad. Sex a chwarae games. Yeah. Sorry we're late, everyone. Bit of trouble getting out of bed, actually. Yeah, you know what newlyweds are like. Hi oedd yn chwarae tennis. Oh! Scandal! Ond ar ôl edrych ar Pauls yn un chwarae tennis efo Rupert hefyd. O ie, nath i weld nhw, do. Do, nath i weld nhw, do. Mae hon yn mynd i fod mewn sioc am flynyddoedd. We're insanely happy, aren't we, Paul? Dwi'n meddwl bod hwn yn gwybod bod hi onto something yndi. O, yndi, sbio'r eich gada fo. Da iawn, darling. Oh, teimlo fe school disco. Yeah. Hi oedd y journalist yn y cychwyn. Mae o wedi dweud that his ball was in her court, do. Yes!
Da Good iawn. smack. Ia. You've been shagging Sarah Stratton too. Yna hi fyna, newlywed. Ia. Edrych yn wahanol efo dillid ymlaen. Reit yn fflat da. Oh, well, beth fel as na digwydd i fi? All kicking off in the Cotswolds. Lan bantomain. Ynde? Best party ever. I'm going to ruin you. Good. Never mess with a woman in shoulder pads. Na. Fedri ti sgwennu beth bynnag mae hi eisiau amdano fo wan. A dyna ddigwyddodd a'r stori yn achosi sgandal i'r Llywodraeth. The Prime Minister wasn't thrilled about seeing her ministers' private lives splashed all over the papers. Paul Stratton's been shuffled to the back benches. Oh dear, have you lost your job? Wel, so loser, dydi? Not at all. No, Mrs. Thatcher's given me a promotion. Oh. Cwmpa mewn I cachu, ydw mas y gwynto o blodau. I'm her new Minister for Sport, so... Thank you. I couldn't have done it without you. Oh, na, mae di backfire. Wel, mae hwnna di brathu fo'n ôl ar ei dyn, do. Maggie will see through you soon enough, you overprivileged cunt. Oh! Gair da. I have to try harder than that if you want to beat me, Lord Barringham. T'w gwybod, achos o'r program yma, ynde, o'n i hanner expectio nhw cisio. Game on. Yes. Game on. Paid i dy hynna. Nid o gael ei beli allan. Gêm yw ei gyd I nhw, tyle fe? Wow. Oedd hwnna'n da. X-rated. More dramatic. Ridiculous. Ta beth o, sa'n gallu cymryd unrhyw beth gyda bod posh people yn serious? Na, fi gwybod ti'n meddwl. Wel, wahanol, Marcus, wahanol. Llawer o sex yn llawer o pobl posh yn